agsubsubli kami abo. Kukunan na dito'y text line. Manong kablaaw man ti family Borromeo, Jay San Mateo, ken family Pascua, tinang kablaaw ni Kayla Perez Pascua, iti Kaligyan Burgos, agiyaman na kung manong. Ayan, thank you so much abo. Katagiti nagagagat nga agtetext kata kami nga na oray hami mabasa amin tikin ato na apo ket agtetext dalata. So, sinwir chan lata na po. Sir, pa-request man na buwan from Eddie Boy. Kunana dito. Kunana naman. Greetings kata kayo ading and Manong June. No Wi-Fi today, so I'm listening to your program. Request ko man, Duyaw Arosas from Alice of Alfonso Lista Ifugao. Ayan. Kunana pa, inaimbagal daw. Karuba. Pakapariing talaga. Dahil tasuna tayo. Makapariing ko ng kumamoto na. Pahikan tayo man na jay. Agsublikan. Agyaman ako na. Inuna ako. Nagigikasangsang po ng text message. And now let's go back to the old messages. Good afternoon po. Pa-request nga po ng bilit ko. Salamat from San Manuel, Nueva Ira, Isabela po, de Guzman and Santos family. And dagati tumutawag. Paspasin siya na po. Taming masang batan. Hello idol, greet ko man pa di family last night tagyam kuya, can pa-request man dito Yellow Rose. Thank you so much. From Arlene Lasay, Yellow Rose, iti request na, iso ti simabit, iso man lang ti kansyon na kon abotatan. Awam ngamin, Jan Mark, napan na po birok ti pagipatidtidan na. Ipatidtid na. Okay, a single Yellow Rose as requested, Kaaruba. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. A smile, but when I read the card, the teardrops filled my eyes, and it was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. And so today, as I lay sleeping, you left me here alone. And you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leave and throw our love away? And why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. And so today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose.
taman ti agon uningat. The ground na dati microphone kun. Pag dati microphone mo tawan. Wan. Si ka mismo ngamin ground kan kaso nga masapol ti ground din. Wan. Kuya kablao man dananay ko kananting nagbibuya kanyayo. Thank you kuya from Amy Gonzalez Marcos. Ken family Marcos kuya. Kuna na. Iti nangabak iti last week for our singing contest. Awan iti contestant tata. Handa nakasangpot. Ano iti jagon uni? Ata. Po, at dito mo tawag. I-remedyo mo dati wire ti microphone. Ba, hanga data nga talaga siguro dito ko. Mekanismo na datan. Okay, anapay. Request man kuya jay balay giti ama. Ado makarlit dito ay Alabel. Ano naman? Alabel. Uwan tayo pala request nga mahanta pa nga na i-write down the jay lyrics na nga inaramid ko iti. Hindi ngamin inaramid ko abot itang kanta kat nag-shutdown the jay computer hanggang na-save the jay lyrics na. Nakangkanta ta iti. Hello sirs, watching from Ilocos Sur. Pagritman ni baby ko Hasmin Lashe. And asawa ko John Louie. Thanks po, God bless. Kanang anyway, Rohel. Bye. Nagmeton nga tangganan mga idol. Salamat alag mo dahil kagundaway. Kablao ko jay lugar mi. Nga Sawit, Burgos, Ilocos Norte. Pabati ak manapo kanay nagdagdag request kuskus from Denmark. Doctolero, Denmark. Grounded pero okay lang hanggang mapansin unay. Okay nga rin dito na po. Dito ay request yung kuskus. No kaya't mo't makapundar, makabalay ken makapaagal, di mi pawit amin na kwartang, taday taket nagregatang, laingen mi diya kwenta, tay eksakto agas tuwenda, tagpapaimas uko enda, santo agbanbanog ka, agkusko kuskus in the morning, kuskus in the night, agudududududud with no break time, agaw awir ti aso all the time, kanayon paya parkagan ni lola, nukasta kakamali ka, angem agan anus kalat ta darling para pamilya. Kuskus in the morning, kuskus in the night, agudududududud met no break time, di dapay sumbatan tawag piman, samto pa sa rabuan sang karubaan, mairan ramit pati chismosan, no di damaikan ay irurumenda kantulan. Request ni Amy Marcos ti sabon. Demon sabon ka no? Tiag package niya kitliklikam, tamaki na pang may katugangan, nasyasya at nukarta em latan, day kang runa lang ti magatang, kontrolem lang iti agpautang, kadagiti mapagtalkan, kang runaan na agsingsingpet ka, agkararag ka kenkwana, kuskus in the morning, kuskus in the night, agudududududud met no break time, agaw awir ti aso all the time, kanayon paya parkagan ni lola, nukasta nagkamali ka, angem agan anus kalat na darling para pamilya. Kuskus in the morning, kuskus in the night, agudududududud met no break time, di dapay sumbatan tawag piman, samto pa sa rabuan sang karubaan, mairan ranot pati chismosan, no di damaikan ay irurumenda kantulang, no di damaikan
ay irurumenda kantulan. Ludida maikkan ay irurumenda kantulan.